Amasakin Hetna Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOM LHEH se nabon on nikupa tunong ng VANNOI THUSOH chung la chung mo ang LHEH kinawindi. Chinese in U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi in Taiwan a building mo vet loading at yuto hona Pelosi officer kon topon na Indo-Pacific gamsung VIL na ding gamhol a Taiwan animinson lo zia United States su China lunghol le kidinte piding tata angap lo ham tia VANNOI in lung agel lahin laisim ni khoson Nancy Pelosi su Taiwan muna analiang luta na hi Pelosi na say na ay si Khorjin na in abet sa su Amerika hi Taiwan su nga commitment ti su kitip na ananayo su bulit na ahi anatin hi Nancy Pelosi le atim ho su Taiwan Foreign Minister Joseph Wu Makainan Taiwan Palaytian lim na lamto na ananayo na hi Taiwan muna lam kailen som sule President Tsai Ing-wen to zong kimoto na ananayo ve kiti Pelosi na napondo na kalsun na hi autocracy le democracy day kilhan na phat lai ta Taiwan ni pi million som ni le thum hoto kigui zop na kilainet pi na hi tu ni khohin akul sa de na hi enati alangkhana China ten ama kalsun na hi hata do dalo to lanin United States Ambassador to China zong kauna ananayon ako dung zuya him le thar zong kimangjing dingo hi enati na hi China in Taiwan hi amo gamsung mo nga hi tia ala naw chunga galbol na ding hi zong le ki bolding a hi ati jingo an hi Nancy Pelosi vailhon masangapat Chinese len na galsat hui kong ho chu tui pi chung gamgil avel chun aleng mat chat jingon Taiwan airport na bozo chun len na som ni in Taiwan Air Defense Zone sunga analeng lutnon nidan khat zawin Taiwan gamgi tui pi chung zo sia military drill na sata a Ong lungding pathin ni khuchana abolding ovin pondo na nanay payu na hi hichi drill ki bolna gamhop sunga koima alut lo na dingon gi na zong anabol ovin hi agiti alangkhana Pelosi na honpi United States lawmaker gumhoto Taiwan President Tsai Ing-wen to kimoto le en ikhom na zong ananay ovin hi he thei khat chu tu chung Nancy Pelosi in Taiwan awil hi achi sa sangkhat jako somkol sagyapat tu ni chana US lam kailin khanin Taiwan avil na hi ani veichan na hinalay hi suletu ni khwa hi human right activist hoto kimoto na zong anay dingo hi giti Taiwan gamsung thwa boy na in atom Lhajing wangin tu chung kalson na hi United States lam kailen hodinga khat veiswa tol tamle ni khosot loy khat chu zong hi Pelosi hin Singapore Malaysia Japan sule South Korea gamho zong avil hi giti mitin gel na to ki manglo ben Pelosi in Taiwan avil na ahem to pite in motor ki na chi in Taiwan ni pitampin lampam lungin limna ananayon alhun na ding hotel na sa tavet kol na police on anay uwa hanjin lung ahi giti White House sa kon to pondo chun China ginawa nga United States kin gon na chu kilo hilding ahi anatin sule Pelosi in Taiwan avil wanga ki daw na umnading lampi ompon ahi atin ahi tupon na seben a Taiwan chung nga United States ngay dan le chipi ki helpoi zong anati Taiwan right to self-determination su 18 United States in agigel hopi zingin status ko maintain ki bolpi zingding ahi anati bian hi United States nuclear chok nga kon anong chona sanction khauta apon khomzawa ki hona tu chana bangkhaya omlayin Iran government in 2000 new generation uranium nuclear garment cha siam do na theya ki mang thau chu zakhat val activate abol on phondo na nayo na hi ichi phondo na hi United States in Iran thau hop do zo do dinga ki thopi na nai farm ho iza nam khat chunga sanction na thabi a khauta na phondo na anei besi over Iran in le thu na asayo hi giti
United States in Iran energy sector target nova sanction upon ko mohi hatin adaw darwin hi. Hona sebi nova Joe Biden vai homna United States nuclear thwa ki hona tha chil hapi ding ngai to zolova aphat chomna ding umlo man tha ding lampi angai to jingo ahi tin ngo na anane zubin hi. Alangkana International Atomic Energy Agency chief akon to phondo chun Iran nuclear na to hi hatin ti zanum tin amachal he jingo ve atin hi he thei khat chu Iran hin galgu bolho atusot jing na bana gam kai sunga Iran ja bit na umlo sule Israel dona long pusing khat na hinaw chunga amhon nuclear garment cha hin nei ding chu gam tampi ahidea Israelin apumdat theilo ichan hung ding hizong le Israel di hin tu singa jong akap masat ngap cha jing chu ahi. Russia le Ukraine hong kidaw kal hong sot chana Russia le Western gamo ki ka ahoy mo laita in Russian Defense Ministry akun spokesperson pan hichiga lehin United States in direct in pan alavitin ngo na ananay kinin ahi amana sebena United States spies hilo le tugu puli hohin Ukraine 10 Russia ti pansa namun ho bam akhi akap hinading u chanchin coordinates kichi ta ho het sa jive ati ni kai fin Donbas le mundang ni pichen no hola ho bom alha naw chunga hin Biden administration ki kum na ahi tin ngo na jong anane yovin hi ichiho chung chun Russia in Ukraine te HIMARS rocket system USA na POSU gubwal akapsi novin asayovin hi Russian Defense Ministry spokesperson Igor Korasankov in asay na Kharkiv upia Ukraine te HIMARS system ni chu high precision missile mangsain anakikapsi A-18 sule gamdang mercenaries hopan in Ukraine nammi somngale thuminjong hichia chunthina tu ve ati nahi Nuclear Non-Proliferation Conference muna tawkhom na Russia palai hon Russia in Ukraine gam buina chunga nuclear garment cha manding agong vi tiangon omchu ananil kalovinahi hinla iham tiang Western gam hon Russia tie phindo na anai kha ole mancha hiding ahi ahin hichitu hi ki na ahipon nuclear thwa Russia te pomdan le chipi dan hizoi ati vihi alangkana Russian top court in Ukraine Azov regiment ho chu terrorist hitin phondo na ananayo nahi hichu na vetsa chu Ukraine gamsung hi aban salbia akap theina ahina banwa Mariupol kupi hu na anamano Ukraine Azov battalion sepaiti ho chu terrorist angoa kumsom chule lamkai langho chu kumsom ni war song kulatan sa theding ovin agise nahi hichi Azov regiment ho hi girls nga hi nasata Ukraine army khatna a he na hiu to hlana Russia dona pan la khat chu hi wa hi haptakal sunga Chilean gam sunga mining area ti chu LHEH thilman lohola adona anei na umkhat chu kidang ta le gimnai ta in meter somni langa a kolin sungchu analhum mangin hi hichitu to kimat chun simpat ni khwapat chun Chilean authority hon episi amti holchil na a chil hapi pen ove zongakiti hichilaimun Canadian Lunding Mining Copper Mine Company ten na to na anei na munahin amun hi Chilean khupi Santiago akon kilometer jiguble som gublanga agam la munjong su hi gamsunga het gil na nai hon amun velha le wholesale ding personal ho amuna na solu tawe jong agiti nahi hichi thil su hi tu tha adinga Chilean gamsunga dinga singhol di chu lei chimhla alen pen le gimnei pi nahi tin thulut chun asei be nahi Israel Navy le United States Navy ten nililu ding never exercise so Red Sea muna anachil hapi pantawin hi ichi kichu na achun Israelin Hezbollah te drone hoakon ki vendo ding dan le lethu ding dan commercial vessel ho vending dan kichu na banwa
alang to gila galman sa alin tha ali hoi tam pi zong amang ove akiti na hi tuso panapat na sinasin nga hozaw si asung si wa agip pagipanaw kahit pa ove tuso thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si be